traz a senha do TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xotó, meu TTT verão. Članovi, gosti i prijatelji kluba brazilske borilačke veštine Capoeira iz Sremske Mitrovice proslavili su u nedjelju na spektakularan način trogodišnjicu osnivanja kluba. Okupilo se, kao što vidite, više od 40 ljudi iz cele Srbije, iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Smedereva, Pančeva i tako dalje. I već 3. godinu evo došli smo da proslavimo što 3 godine postoji klub u našem gradu. Capoeira, brazilska borilačka veština koja u sebi kombinuje elemente borbe, gimnastike, akrobatike i sve to praćeno capoeira muzikom. Znači, u zavisnosti od toga kakva muzika svira, takva će igra unutar tog kruga u kome mi igramo biti. Capoeira nastala pre nekih 400 godina u kolonijalnom Brazilu, kada su robovi pod tiranijom robovlasnika pokušali da kreiraju neki svoj način odbrane, a da to ne bude očigledna borba, jer im to nije bilo dozvoljeno. Prisustvo roditelja uveličala je ovu proslavu. Moja ćerka je skoro pune 3 godine od početka formiranja kluba u njemu. Po njoj vidim koliko je motivisana za druženje u ovoj ovde pozitivnoj atmosferi. Gosti, kojih je bilo iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina i Smedereva, poneli su sa sobom nezaboravne uspomene sa ovog jubileja. Ima već više klubova u Novom Sadu, u Beogradu, širi se u drugo gradove u Vojvodini i u Srbiji i sve više ljudi je zainteresovano za ovu veštinu jer je donosi nešto više i od sporta, ima muzike, akrobacija, pevanja, sviranja, nešto mnogo privlačno za sve generacije.